Ahee, namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course, nomhlata yakhe lo like Gagash, mnu ingata yakhe ngulinka vele vele with his wife. Even then emakumu ita yakhe hetela a Black Myth. Yeah, so it 2 ta June vele vele aku tlhela ku va ku ri na a birthday celebration again ya Gagash, the top notch and stuff like that. Ha swi tiva mina ka va byi kokeni swinene va Gagash, as you can see hi leyi yin'wana ya ti-videos a byi thye ku tshwa byala and stuff like that. As you can see, swona kwana una ti-Hennessy rin'we swa tikomba ku tsala ku Moet and stuff like that. A ku ri busy blind. So after loko vhevhela a sukeni le a top notch ivi a famba Gagash la nga endla a live video ya khamuka a ya kaya la hi ku na mhangu vhele yi nga humelela kona na the wife hi nga ta hi kha hi nghena hi vona ku ndleke yini la. Before hi ya kule ngopfu a xi daka ku dlaya Gagash hi ta sungula hi nghena hi adirese ya le before hi ya kule. As you can see na matihlo I vanhu vo sungula xi nga vona tshama koho ku va I va hlonipha swinene. They play an important role aka safety ya wena. Tshama ni kha mi swi tshama gaza mo kwata ntiyiso ku take care of the security guards. A vona swa ni hlamula munhu. As you can see, a xi daka ku dlaya Gagash, a xi daka ku dlaya. Before hi nghena ngopfu ku hi sayiti ra mina, I don't think swi safe. Okay, it's not about thinking a swi safe vele vele. Van'wana va ngo nwe na yena a drive hi dakwini, but ku hi sayiti ra mina it's not safe. Gagash is a businessman vele vele tani leswi mi swi tivaka. Ni twi na ku you can afford ka masiku yo fana lamawa ku va a va ri na driver loko a swi tiva ku i ta a dakwa ngopfu. A kuma a driver or a hira Uber. Koko Uber yi va yi ri dangerous navusiku. Yes, driver nga yi kuma driver mi kota ku n'wi driver navusiku to avoid timhangu. A ni ri ku ta humelela mhangu ku vhele munhu wa va na luck, but I'm just saying ku dakwa leriwa a ri chavisa swinene. I don't think mina hi sayiti ra mina nga swi promota ku a kumeka kha driver a dakwini ku ya mahlweni wona mhaka leyi. So of course a driver even then a tlhela ka room ya yena hi laha mhaka yi nga sukela kona. Yeah, so Gagash vele ivi a fika a rhumini laha swi tikomba a twandlala swinene, laha nga va ya kombisa ku hela ku funya. So nsati wa yena vele a ri kona na hi kwaleni, laha nga fika kombisa ku xinkwa xi kona. A hi continue hi twa ku swi endlise ku yini na vele. Na ku funya a la ku funya. As I heard, so it the wife wa ku xinkwa hi xexo kwalano, no twa kwalaha ku xinkwa hi xexo kwalano, a ni koti ku swi twa kahle leswin'wana and stuff like that. nga vileli gangeni I hava nsati Joni. I nga vileli I tata xinkwa Gagash. I hava nsati Joni. Kota ku dlaya swo xinkwa musuku lebyiwani ta va na problem yikulukumba ngopfu. Ni dyisa xinkwa xa masipa lama ni lovole timali letikulu ku chavisa ni nga dyisiwa swakudya na xinkwa. Leswi ro ni cheka nkarhi vhele a ku ri around vo ma 3 AM nampundzu kwala 2-3 a yi nga bangi for 2-3 kwala AM ya nampundzu ka siku ra namuntlha vhele. So swi kombina ka xitwendelo ngo Gagash xi fika xi kuma ku a ku na xinkwa mara ngama ri kona, so a nga swekangi ku hi sayiti ra Gagash. Enza xi kha xi chinga la ku vhele a swi tiva ku xi lovile hi mali ya ku vonaka swinene 100 and something thousand. Na swa xinkwa xa masipa
Sati na ndzi n'wi dismissa nga ku a nga tini swona leswaku ni nyika xinkwa navusiku ni n'wi languta ku nyika xinkwa ndaze ni kuma huza rin'we ri ri thembile na ku tata sweka muchela ndzi ta ku nyika maswinkwa ni n'wi languta Hey, yana. Papa a dya na xinkwa ku na xinkwa kwalano swinkwa swa masipa na swinkwa mina a ku vi ro hetelela swi humelela swilo swa ku nyikiwa maswinkwa ma swi twa otherwise ni ta va ni nga ha ri sivana wa n'wina ni vi le dzanini ni ta va ni nga ha ri sivana n'wina sivana ri fanele a khomiwa kahle ni va ni lava masipa swinkwa mina Hakuna Gagash is making a valid point, but obvious a swi nga vangi live sweswo hi nge n'wi yimeleli Gagash i valid point yaleyo xinkwa xi fita nampundzu na mina a xinkwa xo zi loko u ze ku hundza yena 12 yana nhlikani a na ha swi la swa swinkwa mina generally xinkwa xa kwalaha mpundzunyana 9 10 11 ya at least a loko u ze ku bawa ma-1 ku ya henhla xinkwa xa ha balance na mina ni munhu wa vuswa after that so point yena yi valid but koko a ri live so mhaka ya live yona a yi nga ri necessary koko vhevhele in his defense was drunk naswona swinkwa swa thyaka a nga swi tiva ku swi bakwa kwini lesi na swi tiva ku yini swa ku sweka nonsense na ku ni ta va siku ri vatsongo tiko riri hinkwaro ni ya vuya loko vuye kuma va ku vekele xinkwa va ku vekele tiflawuri ni vula wehe fosika na vuswa mina na swilo swa xinkwa wa ni vekela tiflawuri la hambi yana ntirhweni vusiku lebyi hi ta twa hi nge twanani ni ka swilo swa miladzaladza na swilo swa tiflawuri me kumbe ni tlhela ni ya dya kwalomu hi xo fusek wo delela wena swona hi swoho sweswo swi nga vangi live point ya yena yi valid but ngo va kha chingela nsati ka live like this for the whole world to see hi ku vhele almost to Gagash celebrate ana ku tlhela verify ku video ya ha ri kona as you can see a yi deletiwangi ku kombisa ku Gagash wa swi tiva what he was doing hi ku i tlhela a posta na swin'wana namuntlha la as you can see so he's aware of what he did yeah so ko tinyimi ta wona ma kuma ku maybe a ri swi nga swi humelela kona na point but a swi nga ri necessary ku for the whole world to see ku ri nyimpi ya yena na ngamu vhele and stuff like that nge hi leswi swi nyikiwe tiflawuri na swilo swin'wana swa tikhuwa na tikhume leswaku ngalo i ta fona Gagashi mukhuti tikhuwa kambe u kota tikhuwa yi lango tikhuwa ya ta vuya a ri ku hi dyeni khuna xinkwa at first ni vona this video mina a ni twi loko maybe a dya swa manyanga ngopfu so swo swekiwa hikuva ni vona ti-comments va kha ku wa nambutela ma kasi ku ri xinkwa na khuku hi yena Gagash maybe na chicken licken a ni voni chicken licken hi n'wi la sayitini la and stuff like that okay fana sweswi na pfuxa nsati ni ku a pfuka ni hlantswela wa chini sweswi
vusiku byebyi na pfuka nhlantswela wa cina a ni ri nandza ni lori xi pfuka hlantswa wa cini loko nga yi hlantswa xi loko hi yena bebe sorry ka bebe ni hlantsweli wa cini a ni lahla ti-whatsapp ni ri pfuka hi hlantswa wa cini ni hlantsweli wa cini sweswi a swi ta ku dlaya ni hlantsweli wa cini mani okay why pfuka headphones are recommended for this video a ni fiki ni xivula hala masunguleni ya ku mara kona nsati gagaxa of course for those maybe mo ka mi nga tirhisi ti-headphones a ka complain ka ku ya gagaxa loko n'wi bele nkaho wa yena i ya ntirhweni hi xa mundzuku vhele toni swi xitoko vhele she's an attorney mi kha kombisa swa ku i ya ku tirheni nampundzu a tlhela kombisana ni mato i n'wi byerini gagaxa ku ri loko se a vuya nga vuyi a bahola swi ti komba se ku ri ntolovelo wa gagaxa kumbe a vo hi panixa hi nga blame kasi a vo hi panixa gagaxa we never know swa vukatekate hensa a swi ri swi nga nghenanga ka live we never know maybe a yi khale yi bahowa a lo kwata a ku ni nge sweki no sweka so a va hi byeri ku hi nga vuyi kha yi bahowa se yi bahowa yi vuya yi pfuxa nsati around 3 am kwala and stuff like that yeah gagaxa let's continue anakamba tanakamba 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 uyifamba tlhela ku sori ku va ni ku rasela ku vuliwe hey nga ni delile switi okay ni ta dya ka nsati wa mina McDonald ke ala swona good night yeah swi ta ku ngatela la masofeni vutomini ngatela la masofeni swi twi baby bye bye ta vuya ku na risimu rin'wana ra hina se kambe ti ri ta vuya ti ri muchadweni something yeah I think ti ri ta vuya ti ri ya muchadweni ne something like that yena ho tenga muchadweni a ti le ku i muchadweni or vukatini let me check oh it's ta vuya muchadweni mi ya mi ya ri yingisela guys it's a very very funny song di-bad point tin'wana la ndzeni you can go and listen to the song swi vheta swi ni tsundzuxa rona risimu leri ra henesi leri one of my favorites ri hume 2022 okay yeah so of course gagaxa ivi a ya ku tleleni vhele loko a hete ku dya ivi ya rest room vhele a huma rest room hi vula xihambukelo hi nge kombi leswiyo yeah emundeni se a rin'wini manjeni sweswi la yeah baby good night siyalala nomfazi wena good night siyalala nomfazi
awulali na mfazi ya vana mfazi hambi byi njhani vurhongo byo tirha na munhu wo ka nga n'wi lovolanga mani swi tiyi swo tlhela na me that's why ni ri hava vutikutiko ni tlhelaka ni humesile timali so ni tlela kahle a ni susa yini ni ku lovorini mani ni nga ni byisi sweswo hi lovoriwini we ni ku humesile timali to tala ngopfu eka n'we phela hambiloko wo lama ku wa famba mina ni kolota timali to tala ngopfu ende i nga hleketi ku ni nge ti londzi ni nga ti londza hi matimba ngopfu loko ti londzini timali ta mehe yini no ma ni kolota ka n'wehe a wu swi tivi ku ma ni kolota ni va chilerini ni mi tlhaverini a mi hlekelela ngopfu loko mi vona mali ya mina mi hlekelela mi ni pretendela mi kha mi twa mali ya mina mi twa mali ya mina mi kha mi pretendela mi kha mi cinacina vamaseve va ka nonyani ku nga ri vamaseve va nchumu ku mi twa mali ya mina mi nga vula vanhu ku vamaseve mi khe mi a mu twa mali ya mina mali ya mina mi kha mi vona tihomu ta nyuwana ta for sure la a ni mi swoni Gagash vhele a xi humese na tihomu tiya timbirhi mi nga ma ha ti hleketa nakona a xi lovile hi xiyimo xa le henhla ngopfu hi nga yi vula ku cost maybe around ya vo ma 150 something kwala ya kona hayi u humese mali ya ku hlaya a na ha swi tivi kahle ku ri 100 and mani sweswiya mani kwala between 100 and 20 to 150 somewhere around there. I still figure out Eman Gagash and stuff like that. Hey, I shall beg Gagash. Baby, good night. phela ku nga ri na maseve van'wanyana na lava van'wana va nga tisanga nchumu vo tisa ku tala a va tele ku ta dya tisaladi se ku maseve phela a mbulame ntsena mani loko maseve phela la a mi vulame a ku nga ri na maseve wa yini maseve a nga tisanga nchumu maseve ku a mi vulame ku maseve va ka mageva aka mageva a mi vona mali leyi yi ri wutini ya futa swona a mi tsake ngopfu vona timali ta ku fika ti mi jumajuma mi nga hleketanga nchumu yini a ni swi lavi na nkarhi wa vona futhi ni rabile magaza me ntumbuluko wa mehe me simple me mara ku lovoriwa ni i lovoriweni kambe ni ya ufana munhu njini va tele ngo vanhu va tshamaku swin'we ti-47 va endlanga va hipi va nga ri hipi nchumu va ri endlanga ku va hipi va nga ri hipi nchumu we at least i humeseriwe timali munyana ta ku tlharihanyana na wa ti tiva titlharihini vafana va tshama va ri vafana hi mhaka ku I think we've heard enough of Gagash stories. Section your number is helerini and stuff like that. And it's kind of swin'wana to yingisela nyana la. Wemba. Why instead that WhatsApp na vusiku a ni swi lavi. For sure no problem kahle vutomi why any text na vusiku doesn't ndla swilo leswi ni ndla hi vomu why ni text na vusiku if you stop ni entirhweni why ni text na vusiku a ni swi lavi swa ku text na vusiku nga ha pfuki swi endlini na swona phela ku ro hetelela leswaku ni text na vusiku a ni swi lavi ni swi lavi swa ku text na vusiku saza no khanya phela swi ni swi ndla kula no khanya a ku ri hetelela swa ku ni text na vusiku nga vuyisa nga vuyiska ndrasela na ku ta u vuya u kha u rasa ntwa rongo vona sweswi mpfukini yeah
loko ni texta navusiku ni swi lava swon'we loko ni texta navusiku nsati yi va tlele navusiku yi nga ni text navusiku swi no khanya phela swilo leswi ni endlaka la loko ni kwatela ni to ku tlhavela mali loko ni kwatela no tlhava mali hayi ngwenya emchini eyi ya a yi ngo hela ku hari kota ku khansela a yo hela bebe I love you bye bye people bye bye I love you 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 Tenko hayi okay swi twele ka handa ni ti azava loko to tala mi ti twele hi ta n'hweti ndleve ni ngo hanyela ka nsati wa Gagasha I think she posted something the wife posted yin'wana ya ti-clips ta Gagasha vhele she checked it na xi nga where she indicated a ni kwati ni helela loyi one day u ta tlela handle as you can see so she understood hayi Gagasha lo dakwela as you can see kwala swo ku she understood it na kuzama ku vona if maybe she added another comment or what didn't tate la duka loko u kwata di ta chela mali mali impela yi solve everything man mali solution ya everything is the solution enako nga ha commenta ni swin'we maybe a nga ha lo commenta ka tin'wana ti-post i solution mali man i solution vo ka post yaleyo maluwangu la or maybe she commented I wanted to perspective she also commented here laha nga fa kombisa ku sweswi no khuzehela ntirhweni as you can see kwalano hayi she took it as a content as you can see kwala kuze kuna ti-issues ne and then of course hi ya ka Black Myth xicini xa ndhuma yes so we have some great news about him so risimu ra yena vhele ra a xi kona ri reach 1 million kwalaha ka ti 2 or 1 June hi ti 2 ta June as you can see kwala naswona ku ri le ka mbino so hi nga va ri tani ku congratulations to him so tani swilo swi vona ku ri hume hi February so hi nge vuli ku ri break hi record but ku hi sweswi record leyi hi nga na yona vhele tani swilo swi ta ku i ya 2 months and 13 days so hi nga va tani ku congratulations to him i tirhile swinene guys another thing kuna Sam Free guys I'm not sure if people are aware Sam Free getting this year guys I think by far this year Sam Free is basically the most powerful electro artist by far no like for this year like guys so swi ku sweswi i le ka timiliyoni timbirhi and then there's also another powerful song leyi va nga yi humesa liya Jena Chikwama like the Sam Free loko hi sini lembe leri xi wile and xi ba xi lo wina sure hi xona top guys xona xi nga top so hi nga vula tani ku congratulations to him Black Myth na yona yi le ku tirheni swinene tinsimu ta yena ti le ku tirheni loko humese na vawawa it's also a great song ra ha ri kuteni ra ha ri ka 444,000 views I think ri deserve more wawa dyaba na dyona let's not waste time swi kahle hi leswo ha congratulate Black Myth ka ha na nsimu ta ha taka man let me also talk about it ni vona kha kombisa laha ku My Shayla yi humenise Great New Shayla now available on YouTube My Shayla se ri swa ku se ri humile okay la of course a famba ku na Blitz Boy na ona Rams a ni to swi endlisa ku yini swi kombina ku My Shayla yi ta yi kha yi huma ka sayiti ra hala va hina ni va Black Myth I don't know a ri humini leyi link leswi kombina ku yi ta hisa ko leri humini a ni tivi swi fambisa ku yini na Maradona a ni tivi va swi endlisa ku yini but risimu ri kona hi leri i hit swi komba ku ri hit because already tani swilo swi vona ku ri na 1K views hi 1 hour yes hayi it's a hit yona a hit
Kuna section yin'wana yi lavaka a yimbelela hi kwihi? Oh la she blinded man. I'm not going to spoil the song. Rehot hileswo. Ya loko ku ri amukeza mse sika banda kombela mitlika. Solo mielele mwananga ene vaivanga pulovo sweka mapotweni hi vone xitori kwala ene nyama ya homu andzeni ka poto ra thyaka va ya yi yisa kwini kemara mielane mi swi vonile mbhoni ya swona leswi swi endlekile